Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wananyangu karsina nyingi za urungoa, wananyangu karsire mafundi ya majini, manavo wanadamu waihambilomba nyumba ile fundu wa majini daketso wale basoka sibutu wa viranzian vale vo wanadamu waihambilomba ule fundu wa majini basi waimona pareni oshi ya pare kawasibutu wa vitsana na waye. Basi wananyangu Allah rambiarme Qur'ani fala takhafuhum musiwarie wa khafuni na munrie dewami. Allah de lazima nirimrie mana weda rumba. Allah de lazima nirimrie mana weder tsomrudiao. Weder tsomrudiao kaburini. Weder tsomrudiao mesosukia kiyama. Yani kaburino horeslindwa na masala mesoskia kiyama Allah andrar hukumu. Basi wananyangu va wanadamu leo waihambiliwa nekamshemnyahe nekamwanzanuahe nekajiranwahe amuhabilia ambasendro mwangamiza asendro mfanyia masahiri va wanadamu ukawalala va wanadamu uria ukanahamu. Basi Allah sirambia fala takhafuhum musiwarie wa khafuni na munrie dewami. Leo va wanadamu wanasahani za majini wanangu za majini wasiria uzilata. Wananyangu bora urenge sahani zizo zilate, bora urenge nguo zizo zilate, memsi ya majini asuutabisha, memsi ya majini asuhububua. Mana waiziensi vavo amba usuwaria usuwaabudu, yani usimshiriki Allah. Na Allah runguwa weka swamihi mtu wa mshiriki, yani wasira harumumuru daiman abada kawasila wasuku. Na Allah rambia la in ashrakta mtu amshiriki la yahbatanna amaluk ziamali zahe katoskubali ziswala zaho zikuranu somao marke usaidia wana yatima zitumu uzifungao heji wendao maka yani Mwenyezi Mungu katoskubali. Na siku ya kiyama Allah rogoa faja'alnahu haba'an manthura risizi jalia risizi gausa chotopia. Yani vwa mshiriki Mwenyezi Mungu, yani wasambudu mafundi ya majini, wasambudu majini, wanasahani za majini, wanahirisi za majini, wasendra harimwa rumbu, yani wasiria ya majini kawasimri ya Mwenyezi Mungu. Basi Allah madzaru warme Qur'ani amba weka swamihi mtu amshiriki, yani de wanadamu wafa amba kawanra mswamaha bera sakarafa wananyangu rinata rendre mswamaha. Basi narilate sahani zizo narilate nguo zizo rendre mswamaha rimwambie Allah swamihi. Memsi majini asirtambisha memsi yasir bubua be watsofa suku wasir tsofa suku ritsomrudia Mwenyezi Mungu pia si. Wananyangu narijwemba ya majini ya mafundi yayo kawashindri mfanyani shitu illa biidhnillah illa de idhni ya Allah. Allah rambia mwe Qur'ani wama hum bidarina bihi min ahadin illa biidhnillah kawashindri wa hudhurumtu illa biidhnillah illa nikasde idhni ya Allah. Wengi wafanywa masahiri taleo neka ya vira, wengi wafanywa masahiri ya viri. Basi mwananyangu dziambie amba neka iviri Allah da decide na neka Allah decide amba masahiri ya hupare ya majini ya hupare iyo inamana. Wanadamu pia washtular mwa mtihani duniani vani. Ngalia mwananyangu neka uhambilu amba mtihani waho usitahuwa usitambia majini au masahiri au kane kanseri ya mabele. Taswiri amba wanadamu pia watotahuwa bora nitambie de majini na masahiri. Au neka uhambilwa utahuwe utambie majini na masahiri au ufe mato ukane problem za damu ukane problem za rein. Taswiri wanadamu pia watotahuwa bora watambie de masahiri rana ufa mato ukana problem za rein problem za damu. Basi wananyangu watambie masahiri majini na rijwemba vo watambia gravu vo watambia urana wanyu vo walio gravu. Basi na muhimidie Mungu manaka kila mwanadamu asivira harumwa mtihani harumwa epreuve duniani vani. Allah nekalishi masahiri ya upase yao ya viri atahungalie eske utsomia utsomhamini
au torongwamba hai wami wamnoswali wamnofanya pia basi mana chini majini mana chini masahiri antabishao au utolawa waramshiriki Mwenyezi Mungu yani wamiede ya mafundi ya majini yani Mwenyezi Mungu atsauteste Mwenyezi Mungu atsaungalie au Mwenyezi Mungu atauhufiria madhambi yao au hengeze daraja au someze hikma basi wananyangu neka Allah lishia viri basi yo ina maana basi wananyangu neka musinkia wa walono zihirizi walono zisahani walonao zinguo za majini borari zilatse pia rimriede Allah karsijwa sukurtsofau bora majini artambishe bevwa sukurtsola wa duniani vani nekarsimshiriki Allah wananyangu karswarie na riche konfiansi yachwa Allah naringanemba mtume Musa alayhi salam akawekewa he na wagangi waka plus de 1000 wagangi plus de 1000 magiciens le raile rendez-vous yakafungwa wagangi na mtume Musa alayhi salam mtume Musa waambia ba rendez-vous neke asbihi mana chini asbihi mana wanadamu watohima pia wanadamu watokavavu basi suki ya rendez-vous ifungwa wagangi wa jampara Firauna wamwambia qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin nekarim shinri mtume Musa eske rina shaupara nekarim shinri eske voit récompense voit moyen Firauna ambia qala na'am wa innakum la minal muqarrabin mutoka wantu mlio karibu na wami mutoka wantu mlio karibu na wami yani stadiri kakilash tumwitsa hauntombaniyo yani Allah rambiar mwa suratu al-araf yani Allah sirsomeza amba wagangi wao chongo wetsa hao watsa marketu yodeshwa handra wa mjisa Firauna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin nekarim shinri nekari para est-ce que voit shaupara voit récompenser qala na'am awamria wa innakum la minal muqarrabin yani mtoka mtu karibu na wami kakila shumu tsahonsombaniyo basi rendez-vous ifungwa wagangi waka plus de 1000 magangi yani surongo la harmazi tafsiri wagangi waka plus de 1000 magiciens le rele mtume Musa alayhi salam na mwanyai Haruna alayhi salam le rele wagangi le rawaja wamwambia mtume Musa alayhi salam qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin wamwambia mtume Musa usivutsa wahandra au rivutse wahandra qala alqu mtume Musa alayhi salam amwambia namvutse falamma alqaw saharu wagangi wavutu yani wagangi wale wakana ngwe wakana miri mengi leraile waivutu lera waivuta Allah rambia ayuna nas wakia utsaiya mato yani wakia wanadamu wale utsaiya mato ayuna nas yani ya mato yao yana tula utsaiya wanadamu yani wasona ngwezile na mirile gawa nyoha yani isendra leraile wanadamu pia wasona leraile wasiria ata mtume Musa alayhi salam ne ari Allah rambia fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa ari nafsiyahi yani lera wavutangwe zile na emiri igawa nyoha beideka ya gawa nyoha Allah rungwa ayuna nas wakia matsoya wanadamu tsai wanadamu wale wasona mbangwe zile zigawa nyoha bezileka za gawa nyoha yani Mwenyezi Mungu atowe secret wewe na mgangi aringe telefone gausabwe ileke gausabwe be ya matsode ya chulo tsai wewe na mwana magicien aringe telefoni ay gausa radio ileke ya gawa radio de oche outside ya matso basi yani wagango woka washindu fanya rien be yo trompetu wanadamu yani oche outside ya matso basi Allah rugoba ayuna nas yani wache outside matso ya wanadamu wajaa bi sihrin azim wajana outside bole lirale mtume Musa waambia falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sir yani bazizo mwasifanya wo tsai yani wo gangi inna Allah sayubtilu Allah sizimenya yana siz annule lirale Mwenyezi Mungu amwambia mtume Musa wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u vutashudio kumenhaho itola tongo wasifanya yani lera mtume Musa rie nafsi yake
Allah mwambia qulna la takhaf, usirie, innaka antal a'la, wode utsorenga uhushu, yanode utsoparao utsowashinda. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, vuta chongo iliyomo kumenao itsola chongo wasfanya. Inna ma sana'u kaidu sahir, chongo wasfanya yo chongo za utsai wa utsai. Wala yuflihu sahiru haithu ata, na mtsai mgangi weka reisise vwana kao. Basi lera Mtume Musa alayhi salama vutsa umwirwa heule ugawa nyoha bule. Basi nyoha ya Mtume Musa ile alayhi salam ili nyoha za wagangile pia mara moja, yani nyoha yu ikabule ili pia nyoha za wagangi zile mara moja. Lera wagangu waona tongo ile washanga Allah rugwa fa ulqiya saharatu sujada, wagangi pia wanre sujuda. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa, warungowa risimwamini Mwenyezi Mungu wa Musa na Haruna. Mana wagangi wajua maule tutsai, mana wasijua mana utsai yani la maji, yani nyoha ili kabuli swafi ili mara moja pia nyoha zao zile, yani wajakubali wajua mba Mtume Musa unu alayhi salamu unu mtume wa kweli na Mwenyezi Mungu wa hewa mruma wode wa kweli. Basi lera ile wanre sujuda pia na regalemba asbihi wakama mamushirikina wanchwa jonra umuruni, yani ala fin wajaga huwa utini wanchwandrao pevoni. Basi wagangu wale Firauna awaulu pia, yani vwa mwamini Mwenyezi Mungu pia o Firauna waulu pia, yana awaremer mwamnazi wakodukula mundu wa kume akodukula mundu wa pocho, wakodukula mundu wa pocho akodukula mundu wa kume. Firauna waulu pia. Basi yani asbuhi wakama afirima mushrikina ala fin wafu hasbabu ya Mwenyezi Mungu, mana wa muamini Mwenyezi Mungu wasendra pevoni. Basi wananyangu karsirie majini, karsirie mafundi ya majini, narifanye zisbabu wanadamu na wasome zi aya za Qur'ani, wanadamu na wanwe ya maji ya Qur'ani, aya za Qur'ani, tifanya video nyingi kamwe za masairi zi aya, mtu atahao atoshuka hutini na page zangu atoparazi aya zizo pia. Basi Allah sirambia fala takhafuhum, musiwarie wa khafuni na munrie dewami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.